All the fans that bought my album. Risimbra kahle nje kusuka ka The Don Killuminati, The 7-Day Theory kuri yona album kuri nqambi yakona Tupac Shakur risimbro saseka swinene ngopfu ri ntsakisa loko va kha va hetelela ku ri yimbelela la ko ha loko va kha va vulavula in all the radio stations loko Tupac ativa Xitsonga hey all the radio stations will be pumping my okay loko va vulavula in all the radio stations okay it's play hi ririmi leri ri vulavulaka la ku tlhelela kahle ni ya swingisela kahle ana kumbisana vula like all the radio station will be pumping my loko va vulavula in all the radio stations kufana na mani lo i Lil Wayne loko a ku mara mina ndyang loko ni pfula tona a va ni phamelang na va makwavo va swi tiva ku hi vulavula ririmi rihi vanhu va hina amukerisa sweswo eka nongonoko khomandlela kusikira sweswi awara ya nharhu ku ya fika awara ya tsevu hi swona i awara ya tsevu ku va ka ha ri nongonoko wu va wu lo ngheniwa se ku tatana feature ya sports hi swona namuntlha hi ta mi tisela na xikhedze xa ntlangu wa bolo mi nga ze mi karhateka ni ya hluphi kambe swikhedze hinkwaswo sweswiya a nga hlamuseta a yikila na meti ku swi tava swi kha swi fambisa ku yini a ku cincanga nchumu loko wa vulavula hikuva ku cincanga nchumu na masungulelo ya kona a ya cincangi hi ndlela leyi Ndzi ku pfula nhloko. loko ni ku pfula nhloko eka ndzhenga lowu lexi ni nga ku byelaka xona hileswaku ku na nawu wa 5x5 nawu wa 5x5 swi vula ku loko ku ri ku swi ta va swi nga ri na nkoka endzhaku ka 5 wa malembe u nga heti ku tlula 5 wa timinete swa ha ku kwatisile khomeka timinete ku bilawa na ka mganla na FM Dina Lady Major League DJs kambe la ka Major League DJs kuna ma twins na kona ne ni kuma na kona ma twins komexana xikwembu xi nga ni blessa xi ku thunya ma twins mambirhi anti himsela mara ko arets ni vula ku laha ka lava ku na ma twins ne kumbe vo biya ku fana va fana lava ni vona musisi yi hlwele ku sungula beri wa xisati a nga pfumeleri ku vula wa xinuna ku biya handle ka loko a biye xikhwama swa endleka na xo xikhwama xi biyile hi ku na makhadzi wa vula ku u na ka xikhwama ni vula ku swa endleka ku na xo xikhwama xi loko biyile xikhwama xi biyile hi mfo mara wa tiva timhaka ta xikhwama ne ya timhaka ta xikhwama ta hlupha swi nga endleka xi nga biyangi xi sasekeleriwa saseko va ri koho kwala mutini va famba switetani mara xi nga ku famba a ku famberiwi xikhwama ne raze ku famba okay ni byela mi fambisa hi yini vele lava famba xinuna va fambaka ni vula n'wina va ka mhani mi fambisa hi yini xikhwama xi hela xi nga wa xi tolovela xikhwama xikhwama xi fana na purasi mi xi tolovela ku fana wa xi tolovela ngopfungopfu loko na we i kha i ringeta xa we le tlhelo ntoveri nkata Bill Gates i fambile nkata Bill Gates hambi xikhwama xi ri kona ni loko a swi ndleka hala a va ta ku se i dye mali ya boti i twa ku xurha se hi ku na yena xa yena xikhwama xi yime kahle ene endzhaku ka 27 years va ri swin'we swi vula ku man Bill Gates se yi available mani Bill Gates va kona loko ku ri ku munhu wa valava a swi va karhisanga swa misava va kha va vula va ku vukati bya Bill Gates a byi excelangi kumbe byi lava word i va ku swi na PowerPoint mara 27 years hinkwayo Mandela i tshame 27 years a khotsweni moya wa vona wu nga etlela hi kurhula se vona va gwevane 27 years se manjeni va chuchanini mi nge ni vuya mina ni ta na Anathi fambisana kahle na Omarian Tell Me endzhaku ka sweswo hi ku tlakula hi ndhambi hi ku veka laha 1543 DJ Somebody na Rorisanga na tlhelo kona lowa mfowethu ni vulavula hi Casper in your vest kinyaka lerato lindi u nga ni byela a ni lava ku ta ku u ni byela kahle ku vidoti mabonstana okay i vana va fresh mabenqani loko va ku vidota no kumbexana swi fambelana na timovha ni hina va xinuna u ta ku loko no khoma vi yini vidot i muxaka wun'wanyana wu nga fika wu duvuleriwa movha yo karhi se na yena loko a ti fambisa hi vidot yi kahle mara loko va za ku n'wana olekile vhura nga yi swi vula ku wa tsutsuma ne Pitori ku kahle kahle Pitori impela
u tshame kahle ka ndzhenga loko ri langutele leswi taku hi le ka mavonakule laha endzhaku nkarhi lowu nga heta kumbilu hi ta va hi kha hi swi languta hi twa leswaku kumbexani swa endleka kumbexani ku humelela yini na u nge hi twa swona hi swi twa hi ndlela leyi kumeka kwihi leswi eka mavonakule xana swi nga va swi tshamisekile You advise every young person last year to rewrite. Life gives you a chance, you take it with both hands. It was a very tough time for me because all my friends went to varsity, they were accepted. I have to be goal orientated and know what I want for my future. The second chance of rewriting is not because you are not good enough, but it's because you saw that you can do better. Ibhele riqingho hi nomolomo 015 297 1855 anoko ni va phinda mara va swi twini a va swi twangi kahle a va moni va phinda va phinde You advise every young person who didn't do well in their matrics exams last year to rewrite. Life gives you a chance, you take it with both hands. It was a very tough time for me because all my friends went to varsity, they were accepted. I have to be goal orientated and know what I want for my future. The second chance of rewriting is not because you are not good enough, but it's because you saw that you can do better. Ibhele riqingho hi nomolomo 015 297 1855 nomboro yo duma hi yo yeleyo hi teka riqingho ra wena hi tlhela hi ku twisa swo kahle ku laya masunguleni ku ve na ku kavanyetekanyana leswi nga endla leswaku u nga koti ku va u swi twa kahle hi mhaka hi nga tlhela hi ku phinda kambe ra vumbirhi 1546 14 minute ku ya ka awara ya mune hi na mani a loko va ku riqinghweni vanhu va hava unfair va vula hina xe hi hava unfair hayi khona anfair na yona ya mi ri njhani ku pfuka khoma ndlela munganelo Ndikampukeni. hi pfukele mjani Epokelo Jifang. Nikombe ku ringeta. sure Geleza nathi. geleza nathi SABC1 makufumela ixi mo viriviri mastiva makaluma Kumbe xana social metric rewrite. Aredi. makufumelo se mo viriviri kunene Ni nga ta ka se ni nga ha vuli swona mon. Ya. Lava struggle va ni. mi nge ni mi byela fambani swin'wana ne mkhamkufumela leswi loko wo za u twa va ku wo viriviri i fanele va tiyimisele ku hatla u dya hansi loko se u kuma nkhavi wu tshwa tindleveni Jifang ta ku yini mara a swi fani. Va ta Hey, sir. yo a ku ni mun'wani khoma ndlela muthu wanga. we Ore ne. chofuka na chowadza Ndone. Thank you unga Bari mina sikuma u premiere. wena unga sikuma thank you Mina ni vona ku nangona ku la u nga za kwamsanya rula balo ka SABC1. va ri wo mani Va ri lo ku kumeka ngona va so va ri wa shift lo nghena na sweka. shift ne eh yi bapala mina mari i lo suka xirhami Kuna problem. a ka se kufumela i lo suka nyana xirhami mara i lukewarm I can see it thank you mo hi vona khoma ndlela Sisindile. ina vaboti mi ri njhani Lawa hi hlayisekile ngo tsaka ku tlanga na but ai. hi hlayisekile na yena madam Eka SABC2 ne. SABC2 Mm. nongonoko Nongonoko luwa va ri access puzzle. mo ti mati va mi gwitsirini ingaku ice block mi gwitsire leriya ra ku vakiti khoma ndlela a ni swi vona ku leswo tana radio leswi leswi hayi ta holovona swona 015 297 1855 i nomboro mara ho lava ku twa ku n'wina mi ri yini khoma ndlela hello i kona munhu la Aye va hazi minjani. hi pfukele mjani mavutani Payne give. sure madala Nongonoko u le ka SABC1. SABC1 ne yeah vito ra nongonoko Geleza nathi. Esa I vurile luya. anu kumere gereza ne Loko a kha a na ha ri foyinini a ni katana na ko. a swi katsani na kholo ne
se mi geneza 9 igeneza nathi okay hayi yito makufumela ya ni hlayiseka vahayi hlayisekani fambani makufumela mi nga gwitsira hi ku hatla i kwini un'wana nga kona hi teka un'wanyana hi nga se va thruxa ya a ku teku un'wanyana ku na ti-voice box kambe hayi khona khoma ndlela sesilindiva ina ku ri njhani hala mulati hala hawa emlati ku right but I come right hayi right ngobona ya yempela June mashelo khona mla shosho madala ngithetha ku SABC 1 ilungelo lakho ilungelo lakho ne ya vuli xilungu mina nikomla anafuma tilumo kwa moya okay I think it's daily thetha ka SABC 1 mina la kubvela loyi o viri ola kuchicheriwa bandi akwapiwa nyana ya mori wale noble hook ya expressions ya tiny nukeri SABC 3 hayi man that's why ntola kuchicheriwa bandi holiday yamgqibela ayifunchu ses tiny nukeri ishikumini kwatsa aku expressions SABC 1 se n'wina van'wanyana mi nga hlamula ku fana na tiny nukeri hi swona lava nge ti-expressions SABC 1 va hlamule swona expressions SABC 3 Victor Mongwe ka mpagano rano leswi humaka SABC 1 ku nghene hi 8:30 na ala un'wana ku chat room ka SABC 1 Ronald Kubai wa le Roti SABC 1 speak out SABC 1 speak out nonga letters maluleka Mr Magic na yo hlamsela daily thetha ka SABC 1 tiny nukera sbill shem ya asbill ningibone ko tala ngopfu na lava nga ya va ya retweeta swa yena va swi vona ka no yi bepala ingena yi howile hi swona tiny cancel tiny nkayi mina yathi ku ya ka wara liya ya mune ka wara ya mune ta va kha kuma mahungu kasi sweswi hi vuya ka wena hi tinjamba timbirhi ta ko ku na Shasha Lawoza na friends with benefits ya rule afambisana kahle na Ashanti always on time an kona ngopfu so mara loko ni lava one kum hileswaku ya ntekile mani loko mi lani available hileswaku no ni nga mi endlela plan leswiya swa I'm taken but taken for granted yeah awa hi leswiya swa ku ri ni te munhu ni na yena mara ni ti handla vun'wani mara hi vulavule ntiyiso swa hambana sweswi hi hlanganaka na swo laha handle la no u nga zivile lani luya munhu wa mina wo tshika yena i la mina musatini na yena mara swi vule ku na n'wi rhandza timhaka hinkwato khume n'we timinete ku bila wara ya mune nghene kahle ka wara ya vumbirhi eka ndzhenga lowu laha mina na wehe ya kahle hi karhi hi dyela hi ndlela leyi ku na timhaka laha n'we mi vulavulaka hi sweswi ha vulavula hi ta barul ha vulavula hi GG Jarul ni twe va kha wata swin'wana swilo swi hlekiwe ni twe 50 cent kha n'wi hleka ku ya a mi hakeli xibalo n'wini vonani hi yo yini leyiwani o mhaka ya xibalo hi mhaka yin'wana ya ku kumbexani mi nga hleka munhu ku swi fana na leswi Xitsonga xi vulaka swona ku u nga hlekile xi dya nkava wan'wani makwenu hi ku siku xi nga ta twa ku wa nandziha xi ta nghenela wa wena ivi loko va heta kona un'wanyana nga n'wi kanganyisa kwalaha ka ti-social network a n'wi landza direct a ku loko Matthew a gongonda anyangweni wa wena why i nga pfuli i va a ni tivani na Matthew a ku that's why i nga n'wi hakeli kambe a bibeleni Matthew a nga ri the tax man ya tawe musiku Mateo mani n'wi tivi a ku Mateo a ni tivani na yena ene a ni tivi Mateo la nga gongonda nyangweni wa mina i va ku that's why i nga n'wi hakelanga timhaka to hakela ta hlupha ni twe va ku na rin'wana hungu leri khumbaka King Munada ra 1.2 hambi sweswi mali ya mavusa ve nge 1.5 i ri wa a nge swi koti yena swa 1.2 yo hakelela n'wana kasi ku karhata yini kwalaha kumbe ko va na lexi a solaka xona a ni Steve a ni vuli ku lame marito ma yena no hleketa kumbexani ku na lexi a solaka xona a swi vona ku nkarhi wun'wana u kuma ku ri sweswa ku mari loyi na mina n'wi nyika 1.2 yaleyo yi ya makaritini yi nge fiki laha yi fanele ya kumba ku namu leyi a yi le hangi ku ringana ya mina 18 minutes past 4 Kuza Gogo hi leswiya swa ku loko u lava ku ta vona ku Mnandini
ya kanandiya vanhu va swi kota ku cina tlanga leyi ngoma vutisa DJ Lolo ta ku byela na hungu ra kona ri fambelana na swona ri fambelana na ndhawu ya vasati kona va hina va fambe na va mamazala va vona hina hi te gigini na mikokotela hi vulavo va makhwapeni se makhwapeni swi vula ku hi mikokotela hi makhwapeni i mikokotela hi ku ya hi ngoma hi ku ya hi ngoma leyi sweswo right hi ta va hi kha hi nghena ka lexiya xiyenge laha nge u nge ti hanyeli u rhumela email eka sitholebm@sabc.co.za nte sitholebm@sabc.co.za ivi se u kongomisa hungu ra wehe ko laya mi burisana kahle na so crash a ku byela leswaku kumbexana u ta swi endlisa ku yini kumbe ndlela leyi fanelaka mi tirha hi yona hi laha fanelaka ku khensa munhu loyi a nga ku endlela swo karhi swa nkoka leswi kumbexana swi nga cinca vutomi bya wena evuton'wini bya wena ivi se hi swi teka swi yisa moyeni swi nga endleka kumbexani namuntlha ku ri na ku tsekatseka loko ya ka ku ive a twa hi nga ku na bolo a ku swi nge endleki ni ta swi vo siku rin'wana minduku a wa ha vuyiko no bula xikombelo xin'wana ni nga na xona eka mixer i ku loko u za u rhumela vuxokoxoko bya wena tiyisisa leswaku wa kumeka eka nongonoko lowu hi ku siku a wu ri tivi siku na nkarhi a wu ri tivi hi ngo fika ka wena nkarhi wolowo so tiyisisa leswaku wa kumeka a fowunini loko se hita hi ku lava u yingisele kahle khoma ndlela eka ndzhenga lowu swi fanele swi yimeriwa ku fana leswi hi yimerisaka swona yeso siku na nkarhi a hi wu tivi a hi swi lavile ku hi ku u nge ti hanyeli loyi a hi fanele hi hlangana na yena namuntlha a nga le ku kumekeni fonini kambe hambiswiritano sweswo hinkwaswo a swi vuli leswaku kahlekahle nongonoko wo fanele u yima ha ya mahlweni hi dyela na wena hi ya mahlweni tiphina loko ni kha ni languta xin'wana xa leswi a ni lavaka leswaku hi swi khumba hi nga se ya kule i timhaka ta COVID-19 ya timhaka ta COVID-19 to leti ni lavaka ta ku hi ti khumba to ku ndla yini i timhaka ta COVID va yingiseri ti ni karhisini mara yo na hambi loko karhalisa ne a yi ku byela ntiyiso a yi yangi helo timhaka ta COVID ti ni karharisa hi mhaka ya ku se manjheni swi fana na ndengani wa siku na siku hi leswi swa ku sweswi mina wehe vulavulaka ne holobye wa swa rihanyo laha tikweni Dr. Zweli Mkhize u hlamusela leswaku Afrika-Dzonga ku hlamuseriwa leswaku a yi khumbeki ngopfu hi variant leyintshwa leyi nga ku karhati na India liya ya B.1.617 laha va hlamuselaka leswaku sweswo a swi vuli leswaku ho fanele hi lekelerisa mavoko hi tshikaka hi ku leyiwani hi khumbi hina endle nchumu va le ku tirheni hi ku hetiseka vusiku na nhlekani va kha va languta leswaku i yini lexi kumbexana va nga xi endlaka ku va va tiyisisa leswaku na loko yo tshuka yi hi fikerile yi nga hi khumbi va hlamusela leswaku na ti-plane kumbe swihahampfhuka leswi taka swi huma emadorobeni ma ku fana na le India va tiyisisa leswaku va tlhoma tihlo swinene eka vanhu lava fambaka va kha va suka le ku endliwa swikambelo ku tiyisisa leswaku a va na yona na lava lava ku testiwa va testiwa ko ntombi liya yi nga suka a India yi testiwe tolo swi kumeka na ku loko a ha ri India a yi vulangi ku positive loko a fika haleni loko va n'wi kambela swi ku positive swi boha ku manjheni xihahampfhuka lexiya vakhandziyi va kona hinkwavo va gogela lomu ko karhi ingaku na vona va ta va kha va kamberiwa va tlhela va byeriwa na ku i va hula van'wani va nge leswi ku cinca ku nguva swi lava lavaya va ti-asthma va mavabyi lama mo ka ma nga tshunguleki lava vabyaka cancer high blood pressure diabetes na vuvabyi bya mbilu va ti hlayisa hi lakukulu hi ku khohlolanyana i ngove i twa hi nga ku se manjheni i na COVID 24 minute ku eka awara ya 5 xuma xaxeli lindivo wa xihlavelela la kwala ka Nopkiri ta mfaka xigiya loko mvuya mi ta londa ni mi byerile ku xeli mbilu ya yana i 16 gig a ni nga yi twisisi ku mhaka leya xigiya yi ta yi sukela kwihi so yi le ka ti-terms and conditions ta suka mhaka leya ku se na mi byela ku n'wana wa mina i 16 gig ana 16 gig yi chela vuxokoxoko bya ku tala se loko yo hamba yi ku memory full mu ku mi lava mi lava xuma xa n'wina ta mfaka Nopkiri makumembiri na timinete ku ya ka awara ya 5 sena hi kuma ku Nopkiri yi huma kwihi mina wena Lindiva hi le ku dyeleni kahle ka ndzhenga lowu hi ta va hi kha hi hambana na wena nkarhi lowu nga heteki mbili mara u nge ku phindanyana hi ngoma u cinanyana ka hi suka hi ku lahelenyana hosi leyo lungha va ku mavondzo a ma hakeli impela a hi swona sweswiya swa ku loko i posta xinepe i khome cold drink yo durhanyana va ku wa ha ri busy no xava ti-cold drink hina
hina ha xa tifreme ta mavandi van'wani va ku mali ya coldrink yi nga xava freme no van'wani va ku ya wa ha posta maguja hina hi busy xirho kwani xa xi nga kwalano a xi ta xa tisemende timbirhi semende timbirhi ti nga heta yindlu a hi vule ku nga akiwi tiyindlu ya mara hi nga pimanisi swilo swo ka swi nga fambelani na ku handleni ka ku fambelani ka swilo ne swilo leswi so u kuma leswi vo va nga ku swi endleni sweswi we ka swo hundze khale ene va va bela ngopfu kumbe wa ha ri na nkarhi ti byele ku i ta ba hi kan'we i tlhe i n'wi hundza a hi fikise mafasiterini Cedric Tsonga boy u tshame a va hlamula van'wana va ku yini ku na tintangu tin'wana ta yena na mina ni veni ku hi mathayere mangani ma no tintangu tisuti swibajani tijini ta Cedric na hinkwaswo hi leswiya swa ku swi vave vanhu vo tala va za va ka i ni ndhawu va nga xavi movha ene loko u swi xavisa swi nga aka yindlu swa ku aka na swithu na hinkwaswo mara leswi a va vula swona a ku hi ni ndhawu va nga xavi movha se nhlamulo ya kwayi a ku ri ku hayi ku movha no ka ni nga wu lavi mara a ni na ntirho na wona sweswi kumele ku ni chika xihahampfukeni ni va ni yimele hi xin'wana xihahampfhuka amen halala we Cedric ene u va kha nga hembi i va nga hembi ene va n'wi landza hi movha yin'wana ni loko yi pfula yi yimisa khele yi ku ivi a nghena nkarhi wun'wani yi pfula ra ho loko ri vanti ri pfula ri ya mahlweni ra hi ri pfula ri ya ndzhaku minjhani sesiluxa maxava makhavichi mpela mi nga tshika timhaka ta Cedric khume nkombo timinete ku ya ka awara ya ntlhanu hina hi huma hi khoma ndlela ri nge si tlomuta dyambu a vuya mundzuku ne hi vuya a hi vuyi mundzuku ya hi ta vuya mundzuku a swi na mhaka na ku ntlangu exikarhi ka TTM na Kaizer Chiefs wu ta hela njhani mindzuku hi to vuya vinyi va swikipa mindzuku hi to vuya ivi hi tiphina ku antswa mahungu ya ta landzela ndzhaku ka tinjhamba timbirhi leti